Kornjača i zec. Zec je ismjehivao kornjaču radi njezine tromosti i neokretnosti. Kornjači to dojadi te ga pozove na utrkivanje. Zec od šale primi njezin poziv. Osvane dan utrke, odrede metu i u isti čas oba krenu na put. Kornjača je gmizala polagano, ali neprestance i neumorno, a zec je kao mahnit skakao samo da pokaže kako prezire kornjaču. Napokon je umoran, blizu mete legao i zaspao kao zaklan. Najednom počnu gledaoci vikati. Zec se prene, hoće da poleti, ali kornjača je već bila na meti. Opazivši je kako se već natrag vraća, ukloni joj se postiđen zec s puta i prizna sam da ga je najsporija životinja na svijetu osramotila jer se previše uzdao u svoju brzinu.